Pozdrav ekipa, evo nas u Dolomitima, kraje 6. mjeseca. Evo sad se vozim prema žičari za Cinque Torri. Ovo je neki hike bike trail koji vodi tu prema žičari za Cinque Torri, onda ćemo preći cestu i krenuti se penjati uzbrdo. Danas nema vožnje u turbu jer imam po ruti 1800, 1900, čak i 2000 visinskih, tako da više manje samo eko. Ćao! Sad znam di sam. Ovdje smo bili prije par godina, kampirali. Kakva ljepota, čovječe. Mala kućica skrivena iza kamena. Tu nam je izvor vode. Sad sam ja ovdje nešto nacrtao. A sad ćemo vidjeti da li će to biti vozljivo uopće. Ako ne, iću nazad. Ovo tu izgleda sve dosta strmo, ali prekrasno. Iako me sad brine, da, ne smije se tu dalje. Znači ovo dole se smije, ovo se ne smije. Joj. Ovo je slično kao naše Tulove grede. Samo su Tulove grede u malo većem raspadu. Ovo je malo fiksniji kamen. Drugačiji. Samo ovdje di god pogledaš su Tulove grede oko tebe. Na Cinque Torri, 5 tornjeva. Hrpa penjača, ferata. To je vjerojatno prvi, drugi svjetski rat rađeno. Beton je. Dosta toga. Sad nam kreće single po mapi. I idemo po njemu dalje. Nekako špilja. Čekaj da vidim šta je. A ništa. Kenjara. Ovdje je usko. Usko. Ovdje je voda se odnjela. Moramo pregurat. Postaje sve uže i uže. Ovo je sad zajbano.
Opa, preusko. Uopće zadnji kraj zabaciti. Dobro, dalje se čini ok. Prekrasno. Pogledajte ovu žičaru. Ide od dole do gore. Bez ikakve potpore u sredini ili stupova. Ima početnu i krajnju. To je to, evo nas na parkingu. Ovo je easy rutica bila. Mačke po povodcu, čovječ. Koja gužva. Dio pilu. Iz Grčke došao. Ja idem sad opet u smjeru tamo žičare za Cinque Torre, onda mi je plan vidjeti dignuti se žičarom za Cinque Torre gore i spuciti se na drugu stranu. Pa ćemo onda opet se popest prema kombiju. To je sad neki plan, pa ćemo vidjeti da li će to funkcionirati. Ne znam uopće da li se može na tu žičaru za Cinque Torre ići sa biciklom, ali saznat ćemo ubrzo. Evo, kupio sam si sezonsku ovu kartu, da se uopće ne moram razmišljati više, pošto se isplati realno u 6, 7, 8 dana. Dnevna karta je 67 eura, a ova je 415, tako da evo nas na Cinque Torre, 1, 2, 3, 4, 5 tornjeva. Ali ja se još tamo penjem i onda idemo spustiti na neku drugu stranu, tamo imaju nekakve staze. Grazie. Ovdje je gužva uvijek. Sve bolesno izgleda. Uglavnom sad je uspon tamo. Neki 150 visinskih. I onda kreće spust. Wow. Sad sam bio skijao u zimu. Ja, tamo još ima ostataka snijega. A na marmoladi hrpa. Na marmoladi bi se čak dalo skijati još. Ništa, idem sad vidjeti gdje mi počinje staza. Strmo, strmo. Ali ovo je nice. Neka rupa. Ima malo više brzine, a dobro, ne može se rolati. Da se zaletit, dalo bi se i preskočiti. Evo, ovom žicom sam išao po zimi, ovo je ludilo. Pogledajte, ovdje u usik ide, čovječe. Šta ovi Italijani sve znaju napraviti i hoće. Ludo. Ovdje bi se isto dalo preko ovog kamena.
Realno stazica uopće nije teška ako se izuzme da je sa lijeve strane cijela provalija. Ćao. Sorry? Ah, ok. Grazie. Ćao. Grazie. Evo, volio bi sad čuti isto ove pametnjakovići što su mi komentirali na onaj video sa Velebita. Nek komentiraju ovdje nešto. Ovdje u Italiji je praktički sve dozvoljeno, jer se ljudi respektiraju jedni druge, a ne glume šerife. Sad ćemo vidjeti gdje ćemo, ali mislim da ću tamo. Idemo ovom dužom stazom, a pogledajte razliku. 20 metara od samog kamena do same zemlje i trave. Ali je ovo opasno, ima ovih špura kada treba paziti. Sad polako ulazimo u šumu. Opet postaje kamenito. Jako lijepo. Kako je strmo dole. Koliko ovih kućica ima, čovječe. Ovo je jedini put do njih. Fora staza skroz nije teška, a zabavna je. Evo ovdje je sad prošireno, pravi šumarski put. Ja se sad moram spustiti skroz dole i onda onom cestom opet se penjat. Full, jedan dugačak povratak. Sad sam opet na nekakvom laganom puteljku kroz šumu.
Izgleda da ću morat sve ići nazad. Mogli su staviti tamo oznaku na početak, jebo ih pas. Da ih jebo. Da vidim šta je tu. I need to go all around back, huh? You should put a sign on the start of the trail, not here. Now I rode 5 kilometers and now I need to go back. Joj, ništa sad, guzlanje, pedlanje nazad uzbrdo, jebem li ti sve. Odlučio sam se popest nazad na Cinque Torri. Ne po istom trailu, nego onom drugom gdje je bilo jedno raskrižje. Pa evo, po njemu se penjem. Već 3,5 km. Opa! Na 27% sam baterije. I po prognozi će neka kiša uskoro. Tako da možda sam malo i pogriješio što sam mogao još raditi. Ali šta je tu je sad? Evo ga, tu je bilo ovo raskrižje. Ovdje sam bio otišao ravno. Tako da sad penjemo. Penjemo moj levo i ja. Isto ono što sam spustio. Onaj exposed dio. Kameniti. Ali tu sam na domaćem terenu. Samo da baterije bude dovoljno. Jer ovo je teško penjati u bilo šta osim u turbo. Kad nisi svjež, a ja više nisam. Sam napravio 35 km. Soma 700 visinskih. S time da je dio, mislim 300 visinskih bilo na žicu. Ali ovo ostalo je sve bila dobra pedala. Tako brutalno. I iz ovog smjera isto. Samo što se baš dobro oblači i čujem grmljavinu. Nikako nije dobar znak. Ovo nikako ne izgleda dobro. Tamo isto neki fora single. Dobro je, izgleda kiša neće. Ali ja nemam baterije. Da se spustim dole i vratim do kombija, pa idemo ovaj još kratki uspon. I onda se ovo spušta neka teška planinarska direkt do kombija. Ali ne znam kako će biti. Ali bit će zajebano. Ali će biti većina nizbrdo, tako da... Nice. Nice. Ovdje ako padneš, kotrljaš se do dole, ništa te ne zaustavlja. – 15% baterije. Sad sam u eku cijelo vrijeme. Samo sam ti htio čestitati rođendan. Hvala. Evo, pali kameru da vidiš gdje sam. Opet se voziš po planinarskim stazama. Da. Tu nije zabranjeno. Ovdje ti sve te planinarske više manje su ti šerane, ono, piše ti respect each other i to je to. Super. Eno, ono tamo je... Znam, da mi poznat, a dobro, tam sve... Ono je marmolada tamo. Di si ti šta u uredu vidim, a? Da.
Evo, sad idemo na drugu stranu i nadam se da je sad sve spust. Mogu bi i rukavice obući. Ujutro sam bio tamo na onoj strani, mislio sam ići onaj tamo prijevoj pa kroz onu dolinu, ali je bio znak zabrane za bajk. Tako da sam produžio ravno, popeo se ovdje, Čikventori, spustio se na drugu stranu, popeo se opet nazad i evo, sad idemo u finalni spust. Samo se nadam da neće biti neka teška izbijačina jer sam slab sa energijom. I baterijskom i ovom ljudskom. Trebam samo vidjeti di ću ići. Da, i vidio sam da su 2-3 staze. Realno oba dvije staze vode dole, lijevo ili desno. Ali evo ja ću ići desno. Mega. Ovo je malo podsjeća na spust sa Obzove. Isto je ovako sve raf. Joj, odabrao sam totalno krivu liniju, tamo sam se trebao spustiti. Totalno Obzova. Teški HC. Opa. Oho. Preusko. Postaje sve teže i teže. Odnosno sve nevozljivije. Ajme, opa. Čovječe, kak je ostavno. Jebote led, šta ja vozim čovječ, sam sebi se nekad začudim. Kao, nema teorije. Sad po karti bi trebali uskoro doći do jezerca nekoga. Ćao.
Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Ovo je predobro ovdje. I evo nas, to je to. Sad još imam kratku pedalicu po cesti. Neću ići po trailu jer je bilo mega blato ujutro. Tako da idem po cesti nazad do kampera i to je to ekipica za danas. Ovo će vjerojatno biti jedan dugačak video, ali šta je, tu je puno se vozilo.